inkoramagambo. Abanyanigeria bari mu cyunamo cy'urupfu rw'umukinnyi wa filime w'icyamamare John Okafor wamenyekanye cyane nka Mr. Ibu, yapfuye afite imyaka 62 mu cyumweru gishize. Wa gatandatu, Emeka Lolas n'umukuru w'ishyirahamwe ry'abakinnyi ba filime muri Nigeria yagize ati, ntangaje n'agahinda kenshi ko Mr. Ibu yapfuye, yakunje ingumi, yaryamiye ukuboko kw'abagabo, yafumbiye umunaba ariko nta kundi, Imana imutuza heza. Yavuze ko umukinnyi wa filime yagize ikibazo cy'umutima ari nacyo cyamuhitanye, ariko si ubundi uyu mugabo igihugu cya mbere gituwe muri Afurika kandi gikize muri Afurika cyunamira cyose ni mu ntoki. Kechukwu Okafor yavutse ku ya 17 Ukwakira mwaka w'1961, akomoka Umuneku mu cyahoze ari intara y'Iburasirazuba, ubu ni muri Kano West LGA muri leta ya Enugu. Nyuma y'amashuri abanza n'urupfu rwa se mu 1974, Okafor yimukiye Sapere kubana na murumuna we. Muri Sapere yakoraga imirimo iciriritse kugira ngo ashobore kwirihira ishuri no gutunga umuryango we. Yaje no gukora akazi ko gutunganya imisatsi ndetse yinjira mu gufotora, anakora muri sosiyete ikora ibisanduku bitwarwamo ibicuruzwa. Amashuri yisumbuye yayigiye mu ishuri rikuru nderabarezi Yora, ariko aza kuhava kubera ibibazo by'amafaranga. Nyuma yaje kwiyandikisha mu kigo gishinzwe imiyoborere n'ikoranabuhanga IMT Enugu. Mbere y'umwuga we wo gukina filime, Okafor yari umukinnyi w'iteramakofe, umutoza w'umupira w'amaguru ndetse n'umukinnyi wa karate. Yashyingiwe kabiri mu buzima bwe, yashakanye n'umugore we wa mbere mu mwaka w'1998 nubwo atazwi na rubanda. John Okafor yavuze ko ubukwe bwe bwabaye nk'inzozi mbi. Mr. Ibu yatandukanye n'umugore wa mbere maze yiyemeza kwirinda gushyingirwa mu gihe runaka kitamenyekanye. Bwana Ibu yashakanye na Stella Maris Chinyere Okafor, uzwi cyane ku izina rya Chi-Best cyangwa w'icyubahiro wo mu cyiciro cya mbere First Class. Ku ya 25 Gicurasi muri 2010, John Okafor yashakanye na Stella Maris Okafor mu birori gakondo bya Igbo, maze muri 2015 bakora ubukwe bwa kizungu. Stella Maris Chinyere Okafor akomoka mu gace ka Mbaise muri leta ya Nigeria. Uyu mukinnyi w'urwenya yavugaga ko umugore we mushya ari umugisha uturuka ku Mana, cyane cyane nyuma y'ibibazo yahuye nabyo mu gihe yabanaga n'umugore wa mbere. Nubwo byinshi bitazwi cyane kuri Stella, blog nka Digital Ocean zivuga ko azwiho cyane ubushobozi budasanzwe bwo guteka. Byongeye kandi Stella Maris yamenyekanye cyane mu gutegura ibyo kurya biryoshye bizwi ku izina rya Ibu Stew. Icyakora mu Gushyingo muri 2023, Stella yashinjaga Jasmine Chioma Okeke, umukobwa bareraga, amushinja kunyereza amafaranga yaragenewe kuvuza Okafor. Mu gusubiza, Jasmine yigaritse Stella avuga ko Stella yakoresheje ayo mafaranga ahubwo mu kugira ngo agure imodoka ye nshya kugira ngo ayikoreshe ku giti cye. Stella akomeza kuvuga ko Jasmine yakwirakwije ibihuha kuri we mu magambo yashyize kuri Instagram. Yavuze kandi ko Jasmine yarashinzwe rwihishwa kandi agakontorora konti ya banki yagenewe gutanga impano n'ubufasha. Nyuma y'amezi make, Stella yagaragaje ku mugaragaro ko Jasmine atari umukobwa wa nyawe wa Ibu ahubwo ari uwo barera. Ibyo birego ariko byarirengagijwe cyane. Yabanje kuvuga ko Jasmine yari umukunzi wa Ibu, ariko abahungu be bwa mbere ntibabivuguruje cyangwa ngo bagire ikindi babivugaho. Yakomeje avuga ko John Okafor yari afitanye ikibazo na Jasmine, avuga ko mu rwego rwo gushuka umugabo we wari ufite ikibazo cyo guta umutwe, Jasmine yatwaye konti ye ya Instagram. Icyakora nyuma yo gushinja umugabo we kuba yarigeze gukundana na Jasmine, Stella yaje kumusaba imbabazi. Ubu afite abana barenga 10, kuko bitangazamakuru bitandukanye bivuga ko yaba yapfuye asize 13. Umugore we wa kabiri, Stella Maris Okafor, bari bafitanye abana 3, umwe muri bo yitabye Imana. Umuhungu we Daniel n'umukobwa we Jasmine barezwe bashinjwa kuba baribye telefone ya Okafor, bamwiba amadolari agera ku 60,700. Bafashwe muri Mutarama muri uyu mwaka. Nyuma y'urupfu rwa Okafor, Jasmine yahinduye konti ya TikTok yari ifite abamukurikira bagera kuri miliyoni. Okafor wundi yakinnye muri filime zirenga 200 za Nollywood zirimo Mr. Ibu yo muri 2004, filime
yafashije cyane gusobanura imiterere ya John Okafor, yerekana igihe cye gikomeye cyo gusetsa n'imyitwarire ikundwa na benshi. Iyi filime ni nk'amabuye y'agaciro mu gusetsa, agaragaza Bwana Ibu ugendagenda ahantu hatandukanye hashimishije, ashimangira imiterere ya Okafor nk'ishusho ya Norwood. Bwana Ibu cyangwa Mr Ibu i London muri 2004. Mr Ibu i Londres muri iyi filime yisanga mu mujyi w'Ubwongereza, bikavamo urwenya rw'amakosa yerekana ubushobozi bwa Okafor bwo gukurura no gushimisha abamukurikira mu mico ye yose. Uruhare rwe muri uru rukurikirane rwa filime Mr Ibu rwasekeje benshi. Police Recruit muri 2003. Mbere yo kumenyekana cyane nka Mr Ibu, Okafor yagaragaye muri Police Recruit, filime yerekana ubushobozi bwe bwo gusetsa mu nkuru ivuga ku rugendo rw'umugabo biba binyuze mu masomo ya polisi. Imikinire muri iyi video nayo yerekana impano ye kamere yo gusetsa. Mr Ibu Goes to School muri 2005. Muri iyi filime Mr Ibu yakinnye nka John Bull, urubyiruko rwo mu mudugudu wahisemo gusubira mu mashuri yisumbuye aho kujya mu ishuri ry'abakuze. Nubwo yafatwaga nk'ikimazi cyangwa ikintu kitagira ubwenge mu ishuri, ariko John Bull yitwaga prefe w'ishuri. Hari indi yakinnye muri 2003, Nicodemus. Ibu aba ari umusannyi w'amashanyarazi, ariko abazi gusa gufunga no gufungura amavisi. Ntiyubaha cyane umuryango we, ntaha agaciro uburezi cyangwa se gukora neza cyangwa urukundo mu rugo, ahubwo Nicodemus aba yita cyane kuri vibes. Hari n'izindi yakinnye nka Coffin Producer, Husband Suppliers, International Prayers, 9 Wives muri 2005, Ibu in a Prison muri 2006 na Kezia. Okafor yarazwi nka Borat wo muri Nigeria, maze mu mwaka wa 2012 avuga ko kuryamana kw'abahuje igitsina muri Norwood bisa na virusi mbi cyane. Agira ati, niba muri iyi si hari uburyo abantu bashobora bwatuma babihagarika cyangwa bakaba banabica, nyaboneka babikore. Okafor kandi yinjiye mu muziki mu gihe gito. Ku ya 15 Ukwakira muri 2020 yasohoye indirimbo ye yise This Girl na Do You Know. Okafor yatangiye kwamamara cyane mu myaka 20 ishize muri filime Mr Ibu nyine twayigarutseho, yahindutse izina rye ry'irihimbano. Uburyo yakinnyemo buracyafatwa nka kumwe mu gukina kwiza cyane kuri mu rwenya muri filime zo muri Nigeria. Nyuma yakinnye mu zindi filime zibarirwa muri za mirongo zo muri sinema ya Nigeria izwi nka Norwood, nka filime Kezia, 9 Wives na Mr Ibu in London. Mu kumuha icyubahiro, umukinnyi wa filime Mercy Johnson Okogie yagize ati, ruhuka neza nyakubahwa. Joy Ezeiro, umwarimu w'amategeko muri kaminuza wigeze no gukora umuryango w'abibumbye, yavuze ko umukinnyi wa filime yari umuntu ukunzwe cyane wazaniye ibitwenge benshi. Ibitangazamakuru byo muri Nigeria bivuga ko Okafor yapfiriye ku bitaro bitatangajwe byo muri leta ya Lagos, murwa mukuru wa Nigeria. Uyu mukinnyi w'inararibonye wa Norwood yarahanganye n'ibibazo by'ubuzima kuva muri 2023, abagwa inshuro nyinshi, amaherezo bimuvuramo gucibwa akaguru, ariko ivugururwa ry'umuryango we mu gushyingo ryerekanye inzira nziza mu gukira kwe. Ibibazo by'ubuzima bw'uwo mukinnyi wa filime byatangiye kumenyekana muri rubanda mu mwaka ushize. Kumwe mu maguru ye kuracibwa mu gushyingo muri 2023, nyuma yuko abafana be bakusanyije amafaranga y'inkunga yo kumurihira kwa muganga. Muri 2019 ariko Bwana Ibu yavuze ko bamwe mu nshuti ze bagiye bishyura abakozi bo mu rugo kugira ngo bamuroge kubera intsinzi yagendaga ageraho. Hanyuma muri Gicurasi 2022 uyu munyarwenya yongeye gushimangira ko yarozwe, bikaba byarabaye ku nshuro ya gatatu. Mu kiganiro Okafor yagiranye n'ikinyamakuru Vanguard yatangaje ko yagize ibihe aho yumvaga habona abantu bose nk'abagambanyi be, ariko ashimangira ashimira Imana kuba yaramugaruye mu buzima. Mu gushyingo muri 2023 Okafor yaciye ukuguru nk'uko twabivuze, hari nyuma y'indwara ikomeye yasabwaga kubagwa inshuro 7. Umuryango we wavuze ko gucibwa akaguru byakozwe kugira ngo arokore ubuzima bwe kandi yongera amahirwe yo gukira kubw'ibyago, ariko yitabye Imana nyuma y'ukwezi kumwe. Kuva icyo gihe umuhungu we Daniel Okafor n'umukobwa we ariko utari umwana we nyine w'amaraso Jasmine Chioma batawe muri yombi, bakekwaho kwinjira muri telefone ye no gutwara amadolari ya Amerika
160,700. Bombi ntacyo baratangaza kuva batabwa muri yombi muri Mutarama uyu mwaka, ndetse bitezwe ko bazongera kwitaba urukiko itariki ya 11 y'uko kwezi kwa Werurwe nyine, cyangwa Werurugwe, ukwezi kwa gatatu mu mezi ya Kinyarwanda. Ikinyamakuru Punch cyo muri Nigeria cyatangaje ko imyaka ya nyuma y'ubuzima bwa Okafor yabaye umuvurungano. Uwo mukinnyi wa filime yavuze ko yagiye arokoka amagerageza menshi yo kumuroga. Bitangazamakuru byo muri Nigeria bivuga ko asize abana 13, nyamara ngo umutungo wa Bwana Ibu wari ufite agaciro kabarirwa muri miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika. Nanone Imana imuhiruhuko ridashira, imutuza heza, wenda nawe tuzahurira Siyoni nk'uko abakristo babivuga. Inyungura amagambo